بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أبلوان ركو في جنكي أمنك إن أما كيسجرو بكا هدت هندو كيسنو نيادتني فأنا بؤاجرتن ركو غغردو haga bahiinsa lubbu'uutiin nama dhaqqabdee dhaqqaba'aa jirtu santu deema'aa jira. Rakkoon tun ummata qabaataa horii qabu, lafa qabu, jireenya qabu, diinni jireenya isaa sanirraa mulqee qabeenya isaatiif horii isaarraa fudhatee qolleessee ormiyatti darbe. Diinni tokko yeroo akkas godhe, diinni kun ammoo akka namni tokkolleen hin dhageenye ka isaan achi dagatamanii beelan dhuman taasise. Kana lamaan jidduutti ibidda kana lamaan jidduutti ummanni keenya yeroo dheertuuf gubata'aa jira ka namni tokkolleen hin dhageenye. Wani nama rifachiisaa hedduun ummata kanaa faca'anii jiran naannoma irraa baqatanii miilan deemanii lafa Oromiyaa seennan achumatti muka jala jiganii lafa baadiyaa achuma ciisan, achi socho'uu dadhabanii bakka takka irraa socho'anii bakka biraa gayuudhaaf dandeettii nama barbaachifti. Yoo mara diqqaatti geejjiba si barbaachifti, yookaan ammoo garumaanuu waa nyaattee humna godhattee jabaattee socho'uu si barbaachifti. Yoo dandeettiin hin jirre namni bakka takka irraa takkatti socho'uu hin danda'u. Faca'anii akkasin muka jalatti dhuma ta'aa jiran, muka jalatti du'a fi eega'aa jiran jechuun dandeettan. Namni ummanni kun eeggatu rabbii guddaa malee, eegasii saba ifii malee ka biraan jiru. Osoo jiraate silaa ji'oota dabre kana dirmatanii fi silaa waa godhaniif. Ummanni kun waan dhugutti hajama bishaan hin qaban, waan nyaatutti hajama dhihan hin qaban, waan uffatanitti hajamanii wayaa hin qaban, waan keessa gala itti hajamanii mana hin qaban. Ilmaan isaanii barumsa argatuuf waan biraa yaaduun sun waan biraati. Lubbuu dhaqqabu amma sadarkaan jiran. Osoo namni keenya beelan diinni beelessee akka isaan dhumatan godhu jiru, nu akkanatti quufnee halkanii guyyaa marroo hagam dhihana nyaanne, akkanatti quufnee halkanii guyyaa bifa hagamii wayaa binnee uffanne, bifa hagamiin makiinaa oofanne, bifa hagamiin mana keessa gallee qanani'uun waan baay'ee nama gaddisiisaati beeka. Namni keenya yoo namni du'e akka gaariitti namaa booyuu beeka. Bootti eega namni du'ee sun ammoo waa takka hin fayyaddu beeka. Eega namni du'e namaa booyuun wama tokkollee hin fayyaddu beeka. Guyyaan ardha qarshiin tokko ta'ati ardha baafte nama tokko kasilaa galgala kana du'arraa oolchu mala. Qarshiin tokko ta'ati borga nama baafte nama tokko kasilaa bor guyyaa du'arraa oolchu mala. Amma nu mijooftu heger goonan yoo kun nu jabaate kalammata irratti qophoofnan hin jirtu beeka. Lubbuu namaati yeroon amma ammoo sadarkaan ammoo sadarkaa du'aati, sadarkaa lubburra jira. Waan kanaafu hundi keennaa namummaa keenna haa mirkaneeffannu. Diinni duraan labsate lafa bal'oo tana dhiphisuu ni dandayanii, ummata guddaa kana xiqqeessuu ni dandayanii duraan labsate. Diina san labsate qarqaarsa isarraa gargaarsa ati eeguun gowwummaa hundaa oliiti. Obbolowwan keenya kana tola haa oollu, lubbuu isaanii haa dhaqqabnu. Jaalala rabbii guddaa argattaa beeki. Jaalala sabaa qofaa miti, ta rabbii guddaa argatta ummata isa wajjin dhaabatuuf. Rabbiin maal jedhe? wa ahsinuu inna allaha yuhibbu almuhsiniin. Tola oolaa ilma namaa ka hajamutti beelawaa nyaachisaa, dheebotaa baasaa, daaraa uwwisaa, rakkataa rakkorraa baasaa,
tolatti oolaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra ilma namatti tola oolu san rabbiin guddaan jaalata irhamuu man fil ardi yarhamkum man fis samaa aboo ilma namaa ka lafa gubbaa jiru rahmata godhaa qarqaaraa bira dhaabadha yoo qarqaarsa gargaarsa rabbii guddatti ka hajamtan taate qarqaarsa rabbii guddaa argatuuf ilma namaa ka rakkoo keessa jiru rakkoo keessaa baasu bira dhaabatu isiisantu saniin nama gayaa beeka wallahi yoo isaan bira dhaabanne rahmata rabbii guddaa argannaa beeka ربي مال جد إن رحمة الله قريب من المحسنين رحمني ربي ورطل إلمنا مت أولت إهاتي جد وننقونف جنك تركاك ببلو وانكينا مي أبا إلمي برتا إيبوشو أبوان يادو جدو وان دو جدو هذا إلمي سين دلت برتا إيدو بويا آيو وانا كني جدو كوان اتكني تنقمني حقم تكنا مريفتشيفت مي يادتنا yoo sadarkaan kun ardha wanni akkanaa kun si mudatte hagam takka nama qarqaarsatti hajamtamee ati ilaala aboo cinqii tana rabbiif jennee hin dandeenna irraa haa buqqifnu hin dandeenna wallaahi yoo atin waayee kanaatiif deemtee dubbattee ummatarraa waa guurte akka ummanni kun qarqaaramu yoo goote sababaasaniin rabbiin cinqii tanteeta harkaasi qabdu hundaa sirraa hiikaa beeki من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إلى رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني واي نمركته واي أمتات مشغولته واي أمتات تجاجل أمتات يرو في التباسة قبين في يرو في أكلي في التباسة وان كان تجاجل ربي قدان حجا إساتا إني دران جيفتشو دات بسان قوتاف جده حاجات أنت تسرر الراتي تبكان جودة دبده سيف ربي هنك ولبيك تنتجرها حاجة أنت تجودة دبده سر راتي سجبات إسيس الرب التليسي من أمتك أنا في الأبد الرواء جباغرتا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي يوج إنكي تك نمج إنك ما أردوان لغنك أمن بشان تكو أبافته بيكي سبباسا إنكي قدو قياك يا ما ربي قدان سرا ساقا من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربة من كربات يوم القيامة إليه من فرج عن مسلم كربة نمني نما مسلم توكو بوكيسي نما مسلم را نمني إنكي توكو بوكيسي ربين إنكي هد guyyaa qiyaamaa rabbiin guddaan irraa buqqisa jedhe aboo kana waliin dhaabanne yaa akhii ummanni kun wayaan irraa saaqamte haa sattaru hadiisa rasuula rabbii ilaalle waman satara musliman satarahu allahu yawma alqiyaama namni nama muslimaa tokko sattare guyyaa qiyaamaa rabbiin isa sattara jedhe akka rabbiin guddaan nu sattaru bira haa dhaabannu haa qarqaarru obboloowwan keenya yeroon arraa beeka من كان جودة على جرا وهدو جودا دينا وهدو جودا دينا هاجونو يرو بران إجيني أما بيكا سوار ربين أنجود تكني أكسام بيتين نبول شنجود درك أمني كيسان نما هنداهو أولي بيكا يو أرد أمتا سنبرا دابتو داباتنو karaa laaffisuu fi dhabaattan akka isaan qarqaaraman ka isaan qubatan deebi'anii godhuu baattan seenat isin barreessa beeka seenan isin bade hamti jirtu diinni dura dhaabate namni afaan keenya dubbatu dura dhaabate akka ummanni sun beelan dhumu godhu jira haasawasantu jira yoo wanni sun dhuga'aan jiraatte seenaa ajabaa ka armaan dura takka an dabrinii beeka madhaamaatii beeloftee lafa jigdee ciiftu akka isaan gargaaramne godhuun ajjeesu ol jirti kanaafuu hundi keenyaa walirra deemnee wal kaafne walirraa guurre bira dhaabanne akka isaan ummanni keenya kun beela bahan daara bahan rakkoo keessaa bahan haagoon obboloowwan kiyya rabbiin hunda keenyaa nu haa laaffisu gabrummaa fi cinqii tana keessaa rabbiin nu haa baasu gabroonfataa
jalaa nu rakkisee gubbaa nu rakkisee gara maraa nu rakkisu kan rabbiin guddaa nurraa haa dhaabu, rabbi nurraa haa kaasu, bilisummaatti rabbi nu haa baasu, jaalala rabbi jidduu teenna haa kaayu, nama walii rahmata godhee walii rifatee wal qarqaaru rabbiin nu haa godhu. haganaaf nagaa rabbi irratti naa jiraadha. wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.